Pa jesu i oni su se mučili što smo mi gledali protiv Irana kao i mi, tako da je sve otvoreno. Sad imamo dan odmora, ohladiti malo glave i idemo na pobjedu, naravno. Каков став имате за македонската репрезентација? Колку ја познавате? Pa sigurno je dosta poznajemo, svi igrači igraju ovu ligu prvaka ili EHF kup kao i mi, tako da svi se znamo, nema tu previše neki tajni. Ko bude bolji imao dan, taj će pobijediti. Каква Босна и Херцеговина дочекуваме по 2 дена? Од второто полувреме против Иран, од фантастичниот бараш против Исланд или ова непостојана денес против Австрија? Pa sigurno da ćemo se dignuti, što sam sada isto rekao, tako da ja vjerujem da možete očekivati dobru Bosnu protiv Makedonije. Makedonija, poznata ekipa, uvijek, već puno puta smo se susretali. Mislim da imamo šansi, iako Makedonija igra vrhunski, pogotovo napadački, tako da vidjet ću. Каква тактика подготвувате за најдобриот македонски стрелец Кирил Лазаров? Pa ne znam, Kiro je jedan od najboljih igrača svijeta. Vidjet ću. Za njega se ne može posebno spremiti, tako da vidjet ćemo, to je na trener. Pa Makedonija je jedna jako kvalitetna ekipa, već duže vrijeme igra na velikim takmičenjima, svi igrači poznati, igramo jedni protiv drugi non stop u ligi, Seha ligi, tako da očekujem jednu jako tvrdu utakmicu kao i večeras, samo se nadam da ćemo mi imati što manje crnih rupa u igri i da ćemo privesti taj meč svoj korist. Колку притисокот дека вие мора да победите, а Македонија има 2 победи, може да ви биде проблем? Sigurno da je njima lakše, mi moramo gonjati tu pobjedu pod svaku cijenu. A sad, da li je to dobro ili nije, vidjet ćemo poslije meča, ali kažem, daćemo 100% sebe kao i svakoj utakmici. I mislim da imamo kvalitetu da pobjedimo, sad da li ćemo to uspjeti. Da, to nas krasi, zato jesmo ovdje gdje jesmo, ja se nadam da ćemo pobijediti Makedoniju, da ćemo se pripremiti na nju kako treba, sad nam ostaje sutra da se sjedemo, da pogledamo, da analizujemo šta je bilo, kako je bilo i da se spremimo za Makedoncu što je najbolje moguće.